hira ko alia kona ba decisão atu hari estádio tasitolo decisão de nebe husi FIFA o governo a mostrou husi media det mas bem semana rua toliba presidente Rasik mahene apresenta mai how e agora mos bahela bu hol bispo na rua selo katu alia mos kona ba presença tu explica presença kona presença estádio ia tasitolo e los tasitolo ia los ia parte da neve itu de misa ho am papaninia ne di busi soring bahna bane continua mantém no da hanesa fatim ba misa ninia sori mai liu bandeira niane khanoia tu hari hari estádio da ne mas agora da down hala bel fa ni hanoi mesa ma começa no husu am lulik sira sel madre sira hot atu ne haretok saída mas ne hanoi mas hanoi ne be começa tamaona karek lado mos barak ne be tamaona hanoi hirak ne vamos hanesan hare kata los duni wahira hari tasit hari stadium henobane furak be fatin ne baninia ho de misa ne tare muda tekers au ikanema au ne experiência foi ainda dau com dia 10 liuba quando hamri ki habe altar henoba misa ho di hatta ki dana de ipa ne ba oin mak be stadium hamri te metade ita hituane ho di misa det ita hare ambiente ituane ne bele ambiente ituane la conduz liona ita hare on cielo la usane sana de ne be agora experiência tamba ore foi ainda dau papania mata no mês foi ainda dau kita hal dia 10 ba primeiro aniversário ne moça ne jovem ne betama ba sarani ne betama ia tasitolo la zoituan tama e tol liu kas fati ne be sira prometa to de be akar hode hari tan ba husi hanoi ne be hode agora da rona sidak to final mas hanoi ne be kata la don suporta ba ideia dane mas am se continua rona am lulik sira hoto molok am hen kata sema lorong matang am bel fona no diocese di Linini Hanoi bel fona ba sira sai da me parecer com a baidane